Secretário de Estado Cooperativa, terça-feira, assina acordo nota entendimento com a empresa Bali Honey Madu, Rússia Indonésia atual pesquisa bafata em potencial sira atual aqui Baning. Secretário de Estado Cooperativa, Arsenio Pereira, até assina acordo nebe parte rua halo, nebolo a letter of agreement. Se foco bahalo pesquisa boa ida, hori hari Timor-Leste nya potensialidade nebe magbele aqui Baning. Ya, jadi kita buat kebijakan ini untuk bisa belajar bersama. Di sini ada ibu guru khusus untuk beliau yang dulu di sana. Jakarta berbahasa Indonesia. Kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke, terima kasih. Presidente da empresa Bali Honey Madu, Ismail Marzuki, até tinha parte agradece teves ao governo Timor-Leste, tama cooperação idane hahuana desde etina rinhu rua sanulo resinwalu, mahiane atu halo pesquisa fatin potensial ba produção bani beni Timor-Leste. 70 sampai 77 juta omset atau sales per bulan. Sehingga kita tidak perlu harus bawa botol berat-berat. Ini yang paling praktis. Ya. Dia sublinha a experiência na Sira Seifai Timor-Leste, makahu si maneira hakiak, produz, no marketing. E dane tem que a visão hamutuk.